TV rokirerongero rwega rwa ntuko ya Jumatano na tugitika ya ugokira urere bwega na gukira bwega nabo ni ntuko ya tariki 19 mwezi wa mugwanja ntuko ya Jumatano ntuko 19 tutigerie ntu ekomi yake mweri uthira only 10 days tuko kwa barabara aki tukitisha aki yetu kama wa Kenya emunde antu baitandikwa no Drikari na yetu antu bateti akiti yao ena niyo ntimenya lakini Ruto ai chokera ringi no kuaribu ni director nare so nakwenda kuongita njara rera lorare emunde by the antu bemenyere sana especially bara bomba kwa bena ante cha Nairobi Mombasa Kisumu kinyo Meru do Kisumu na huko na ndigwa na rwa ne already otie chukuru nayo no anything can happen thirikari rio tie maandamano abagu akawa lazima ndigwe doni kundi kia ngwatano ya ekuru ai bamuthaithite bakarigara be mwere your excellency former prime minister our baba Mr. Raila Amolo Odinga Mr. Baba please your excellency we are asking you ibako muromba excellency adiri maandamano mamo kuritika irito sufuria movement kona ni bora tuvoti bora tuina yora bora tubatera ya kuruma you know sufuria tuteruga chiringi abana chawekaira nkovia kone ne kumtoa kuromba sufuria na kurombe gintu kingi uria gorora ruga nae bakirie kunyama tuna kaba akurombe gintu kingi ite sufuria na kiongo na yete kuchoka nije definitely kama yekumara barabara ine ugochoka ikalenya but ngwe nkema kama nono ntubwa some clips iranko ne yitamba nansi kuina ntu babange totumia maandamano amata you know kuinyangia kureta bangi kuonania that we are superior turi barito kurukia barabangi mugongo oyo etio barito ke mugongo oyo which is very bad. Don't you think we are heading to the wrong direction? Okay, itakendi kwina ndwa ya kuruira ndiguru menye no tomba kometa ni ndwa ya kuruira ndiguru twikara ja twachoka kuruirwo cia thikairi yes no cia thitwa gwa Mbetago mwarimu Thuranira Stephen and teacher wa Nairere day and boarding primary and junior secondary kokorokera thabiti sako nebombete gututetheria kwaka administration block kokorokera obo no batutethete kwinja bwao batonyera batutetheria ni kugura bus
batutetheria ni kwaramia munda jo cukuru. Thabiti Sacco neo aciari betu bareagaira fee na bariro fee tukare arimu betu na Sacco. Thabiti Sacco nitwejenaga loan kiri mashukuru na biashara mwanya mwanya inya twina advance loan kiri amemba betu wegwatia loan ulibatara kuthona guarantor baire kana ukejana title deed kana logbook register na times kumenya manjo nkroki tuingire obishine cietu ili akwena kana tuingie thimo kurukia namba eje 0701911765 kana 0754911765 kana utume email kile info@thabitisacco.co.ke kana kile website yetu yani www.thabitisacco.co. tugitegera ngatheti ya The People Daily tutegere jamwe njira jana nkere torito na njira enkwende ne ngatheti eje urito iraga ruto karatati ni ka mbere erogono ru nenkeretwe urito sana then ya karatati ka mbere ni rurwa ruto kwegwa akibanga kwinya baraba kaina mbere kwegwa bakiandamanaga irogono ru andikire to karatati ni gatuna gatutano na gatuthandatu. Karatati ni gatwiri ni bill want part time commission cheese mantuma kone ni na mantuma commission na mbina bitia turaithire kidogo kuririkana abitha banene ba thirikari constitutional commissions will hold office on a part-time as opposed to full-time basis. MPs pass a proposal law. Okay, ni wathorea ya thina mbere kwari kurukagwa aliko nena ma commission ba 10 baraba kaina mbere kwigwendi ngo yawe ya part-time irugono runenkeretwo kiongo kinene ndeni ya karatati ya gatwiri ukaumba kwigwo kiguragiro kona ndeto ino karatati ni gatuthatu ni rugono rwa Sharon ura girlfriend wa Okodho Bando urathi nambere kwigwa gito tigaga ara kuringana na munku yethiretwo kiuga ati Sharon kana endaga milioni 45 chenyomba kuma kire Okodho Bando nyombake enu nyombake nendaga mbeca allowances chia mweri monthly yes na enda tu wekirwa kirachi kieguru cibitari enda kuthi ira chiri iguru kabisa na nyomba ino endaga nyomba ino specifically we Nairobi kana Kisumu yeah mantu kana no kwebwa thiretu bukirutwa ni omwe wa munku yura kuga nari akubisana na Sharon na kiuga ati arwatumero kinyangiri 50 anenkira Sharon ingiri magana mairemi anenkira Sharon kuma na uchore na athiretwe kijeti uga watu ekatiro thonda twino chionde akaina mbere kwethirwa akiumburaga nuntu consider ata mwekuru Okodho Bando mwekuru wa governor nuntu nari na kiu kana lieme rea governor karatati ni gatuna troops deployed to scuttle different Azimio picketers yani kwina thirikari ni bangite buka thanasi imunthi kuthina mbere kwithirwo gikanga kana gikandana na bara bomba kwina mbere kwa bakirutha maandamano mama bakuma rutero rwa Azimio la Umoja kuririkana antu baba na mubango wa kuragaragia ndiguru ya Kenya kana kuragaragia ntobi ya Kenya ontubura kuringana thirikari yethiritwe kiuga ati etithi na mbere kwigwe gitigire karatati ni gatutano not treat on 3 days of protest opposition insist rutero rugano thirikari ruthiritwe kina mbere kwa ndatemwa ndatano ndu ithatu maandamano no kaende no tuthire na mbere namo na arabethiritwe kana rutero ruthiritwe rukiuria Kenya kwina mbere kwa bakibu magire kwa wingi kengo gutigira ati bakoina mbere kwigwa bakithonga ya maandamano ni mama karatati ni wakaga tutano na nkuona LSK cause for probe into death during Azimio demonstrations ndebethiritwe bakiromba ati thirikari tikaina mbere kwigwa kana askari batikaina mbere kwa baitu magira inyankuruki ya kithimi
nontu tukuibwethe tugetia antu kathomba ama batete uturo bwago. Go back to negotiate gichunge we methania kwaraniria negotiate tamite negotiate ngi ongera ngi ni liko yani nego eno mwisho ongera ngi hakuna ngi negotiate ende negotiate ongera na mwisho iwe ina ing negotiating. Good okomekera boya kuririkana go back to negotiating table. NGO council tells of politicians kana biama bitebe ke thirikari bithe tubikina mbere kwa bikirombaga thirikari gucoka kiri methani ya kwaraniria kengo gutigira ati maandamano mama kwina mbere kwigwa maikandana namo. Withdraw of leader security fault don't burabo thire tubikina mbere kwigwa abukionekana gata watibone ne sana gathi gunansi kagitania ka nibura security kana akaria baba mubatongore boterore na thirikari bethiritwe bakina mbere kwigwa bakirutagirwa akaria baba na utundegwa mama ngina na arutiro akaria bake Raila na arutiro bake Kalonzo na arutiro bake so gikaina gitena thani karatati ni gatuthanthatu foreign diplomat pro leaders to embrace dialogue antongoreri cia ndiguru ciome cia maju bethiritwe bakienda kinyabo kwigwa kwina kwaraniria gatagati ka atongore baba DG urges Uhuru to mediate kwina bado na atongore baba bethiritwe bakina mbere kwa bakirombaga Uhuru kuthina mbere kwigwa kiathaga Ruto baina mbere kwa baikarandi na Raila baithina mbere kwigwa baki aranagiria karatati ni kamugwanja Kaluma's bill against lesbians gay said to be tabled in house. Bill no yairwe nara bugeni Kaluma era yethiritwe kinambe kwewe kiaragiria kana yaragira mantu makonenie na antu arume kuria kugeta bodi bebongwa na kinya ari kugeta na bodi bongwa ariko hari antu arume belera yathie na mbere kwewe kireta murutira wa giciaca ganthiguroni antu bakina mbere kwewe bakiruta moni mwanya makoneni na ontububo ende ontububo kana belena kaina mbere kwegwa ekithikagiro kana ekinenkanagwa ndeni ya bunge muthenya wa emuthi karatati ni gatunana imbi yore kunanse chief executive in crosshairs KTDA KTDA na area chairman wa KTDA uriorare au kabere ichoko narombere kuthwa kirizaini kuma kiri KTDA nomba kuthwa kiri preswa ni enos njeru hicho mantu jariritu mantu ja urimi bwa majani na utongoria ndene ya sekta ya majani ya KTDA karatasi ni gai komine katuni rio na mantu ja editorial kuritu nako karatasi gai komine mwekinyejo no mantu ja editorial karatasi ni gai komine atuiri mantu ja World Health Organization na mantu ja immunization mono kiria na ba nini ire gutwika nandi kuritwika Global Child Immunization Services iria chombere kwithirwa igichoka na nyuma kagitaga COVID-19 na kwambiria thaini chokirite miaka 3 nyuma ya kwithirwa irungamite runi rurugono rwariritwo mono 13 ni mantu ja kibiashara 15 biashara karatasi ni kaka 15 kwina mantu ja IMF agrees to release a 59 billion loan to Kenya na kiri rugono rum kuratwikite turitithia tax yetu nonto tutikwenda gukomba on what is happening watwikana ndi no kona International Monetary Fund kwambiria kueja na mbecha kairi na nimikovo tureba naira ukona kwina okwa irionge yes kwina
kwina mtu kwena irio rongi kwina muchetho jutiagirite karatasi ya 15 ni mantu za KRA na ara irigiri kana yombita kuthurwa kiuthurania 15 billion kuma kire new revenue streams 13 ni fees aike to Heart Nairobi commuters na ara nandi ngarama yombita kuthurwa kiongereka muno ntere cha county Nairobi kiri matatu kana kiri barabetaga gukurukira matatu kuma wangine nteto cheki manthigoro mantu ja Russia kuma une mantu ja mekire nkona ngatheti neje nantiko ndina jange cha gutegera ndene ngatheti the People Daily kumera gukwena mantu mamichetho barabendete michetho nini mantu mumonthe mamarindeni ya ngatheti ino murithiri wa Meru TV komba kwigwo kiumagarukaga no kegurira ngatheti ino kaina mbere kwigwo kibonagira ngono kathumba ma ire chithiritwe kina mbere kwigwo gikagirwa inya ndeni ya ngatheti ino ya the People Daily nasemuga twina mbere kwa tukiumagaruka kidogo then tugacokera na tugicokera tukwamba kutha twina again in the studio itwina tukwariria mantu ja environment na ratu kethra twina ageni bakuma kire gikundi gigwitwa Friends of Mother Nature tumbe kutha tukiringithia 1 2 3 alafu mantu akemba kutha ja karibu egebega sana murithiri wa Meru TV okebeba ni tushokerete mbetagwo mwarimu Thuranira Stephen and